Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Malam ini kita coba belajar Iqra kelima halaman 20. Ada Ibu Midiasih di Semarang. Silakan Ibu Midi mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Shin. Wasyamsi Shin. Wash. wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wa duhaha. Ha kecil sama ha gede ya. Wa duhaha. Lagi. Wasyamsi wa duhaha. Kemudian Wal qamari idza talaha. wal qamari idza talaha. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahadda. Fahada. Walladzi qaddara fahada. Ditekan di ujung. Fahada. Wal- wal- Walladzi qaddara fahadda. Iya. Walladzi qaddara fahada. Kemudian Wa Ibrahimalladzi waffa. wa Ibrahim panjang. Wa Ibrahim alladzi waffa. Coba lagi. Wa Ibrahim Mal. wa Ibrahim alladzi waffa. Iya, bagus. Kemudian Afaro aitum mullata. Afaro aitum mullata wal Uzza. uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kemudian Wan wan najmi najmi idza hawa. wan najmi idza hawa. Mas ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Wa ida wa id wa idal wa idal ardu muddat. Pendek. Nah, wa idal aradu muddat. Coba lagi. wa idal wa idal wa idal ardu muddat. Wa idal aradu muddat. Kemudian wa alqat wa alqat wa alqat ma fiha wa takhallat. wa alqat ma fiha wa takhallat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Laqadir. Qadir. Kaget.
laqadir. Langsung aja. Innahu ala raj'ihi laqadir. Jangan ragu, udah ikro 5 Inna Ibu udah pinter. Yuk, jangan inna ragu-ragu. Ya. inna inna innahu ala roj'ihi laqadir. Iya, bagus. Kemudian Yaumatub la ini tidak panjang. Yaumatub la las. las. Yaumatub las saroir. Yauma tublas sarair. Kemudian Wa wa wafa. fakihatim mimma yatakhoyyarun. Bagus. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Kalau dilatih diulang cepat nanti bisa cepat ya. Tenang aja. Ya, kemudian Walahmi walah mitoirim mimma yastahu ya takhay. ya yastahun walah mitoirim mimma yastahun. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Warobba abaikumul awalin. Wa rabba abaikumul awwalin. Buat tawwabur rahim. Panjang ya. Huwat tawwa. Ayo lagi. Buat tawwabur rahim. Ini Bu Erni di Kalimantan lagi dengerin. Kasihan dia pengen ikut online. Internetnya ngek-ngekan nggak bisa. Jadi kadang-kadang ngirimin suara. Tapi suaranya indah sekali nih. Dia pintar bawa mobil. Dia seneng ikutin Bu Midi, Bu Yuli, Bu Sumini. Masya Allah ya. Ini di agak nyamber. Huat tawwabur rahim. Huat tawwabur rahim. Itu latihannya ya. Kalau udah bagus nanti belajar lagu sama Bu Rini itu ya. Bawa mobil bisa, lagu bisa. Huat tawwabur rahim. Dilaguin. Tapi latihannya disentak aja dulu nggak apa-apa yuk. Buat tawwab Ya. Buat tawwabur panjang. Huwa tawwabur rahim. Buat tawwabur rahim. Kemudian ini akafartum, ini mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Akafartum ba'da imanikum. Akafartum ba'da imanikum. Ba'da panjang ya inya. Iya. Ini panjang. Iya. Akafartum ba'da ini tidak panjang. Akafartum ba'da imanikum. Bagus. Akafartum ba'da imanikum. Fabashshirhum bi'adzabin alim.
Fabashshirhum bi'adzabin alim. Wasab. 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 Kemudian zai Wasab. waj. Wasab. Wasawwajnahum. Homnya pas apa wi? Hom bindeng. Oh, baik. Wasawwaj. Wasawwaj. Wasawwajnahum. Zainya rapuh dulu ya. Zai. Zai. Wazawajnahum bihurin ain. Wasawwajnahum Homnya bihur. ditahan. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi yang tadi di atas judulnya itu. Hom bindeng. Hom bihurin ain. Wasawwajnahum bihurin in. Wazawajnahum bihurin ain. Kemudian Nawwara yunawwiru. nawara yunawiru. Sahala yusahhilu. Sahala yusahilu. Bayyana yubayyinu. Bayyana yubayyinu. Nabba'a yunabbi'u. Nabba'a yunabbi'u. Illa asatir tirul. Illa asatirul Illa awwalin. asatirul awalin gitu. Ya lagi. Illa asatirul Artinya panjang. Asatirul ya. Illa asatirul Asati sama panjang ya, dua-duanya panjang. mata fi tirul Mhm. illa asatirul awwalin. Illa asatirul awalin. Kemudian ka'annahunna baitum maksnun. iya bagus. Ka'annahunna baydum maknun. Alaihim bil ismi wal udwan alaihim bil ismi wal udwan. Alaihim bil ismi wal udwan. Boleh diulang. Alaihim bil ismi wal udwan. Kemudian wa huwa khairur rasikin. wa huwa khairur raziqin. Bagus. Kemudian Ya wayutoh hirakum tathira. tathira.
Lagi. Tathiro. Hi-nya panjang. Wayutahhirokum tathiro. Iya. Jangan tot ya, tak dulu. Talpo. Jangan tot, tapi tak dulu. Tat Bunyi A dulu baru bunyi talpo. Iya, talpo ya. tathiro. Hi-nya panjang. Hiro. Hiro. Tathiro. Wayutahhirakum tathira. Wa innaka, kan ini tidak panjang. Wa innaka laminal mursalin. Wa innaka laminal mursalin. Wa kafir anna sayyiatina. Wa kafir anna sayyiatina. Boleh lagi, Bu. Oke. Sabar Ibu ya. Oke. Wa kafir Bukan. an Wa kafir. Wa kafir gitu. Anna sayyiatina. Iya begitu ya. Lagi tenang aja ya. Wa kafir anna sayyiatina. Iya. Wa kafir anna sayyiatina. Kemudian Wa tawaffana ma'al abror. ya kita minta dimaafkan, diampuni segala dosa. Dan kita ingin diwafatkan, dimatikan. Wafatnya bersama orang-orang yang berbakti ya. Ma'al abror. Wa tawaffana ma'al abror. Iya, kemudian yang Ibu banyak tasdidnya nih. Alhamdulillah Ibu sih nggak usah dibentak-bentak, tapi udah tinggal sering aja nih, insya Allah ya. Yuk. La yukallif. Kemudian wala tuhammilna. Rabbana to'mis. Bagus. Rabbana to'mis. Rabbana to'mis. Kemudian Illa durriyah. Illa dzurriyah. Illa durriyah. Kemudian Fi saks. Fi syak. Syak. Fi Syak. Sinnya gede. Fi syak. syak. Syakin. Jadi fi syak. Fi syak. Kemudian Fal mudabbirat. Masuk. Fal mudabbirat. Nyamber. Fal mudabbirat. Ada hambasnya ya. Fal mudabbirat. Kemudian nggak apa-apa nanti dilatih. Fal mudabbirat. Ya firrul mar. Agak susah itu ya. Ya firrul mar. Ya firrul mar. Mar. Ya firrul mar.
Silakan Bu. Ad-dalalah. Dolalah. Ad-dolalah. Ad-dalalah. Bil Kemudian kudu. Bil bil. kudu. Kurang nyamber. Bil gudo. Gitu Bu. Bil Bil gudo. kudu. Bil Bil gudo. kudu. Bil Bil gudo. kudu. Bil kudu. Kurang. Bil Kurang. gudo. Bil Bil gudo. kudu. Bil Maaf ya Bu kudu. ya, harus agak nyamber gitu Bu ke situnya. Jadi kan nggak ketemu ya Bil Bu ya. kudu. Aduh, jadi ini. Kemudian Bu, Bil kudu. kurang. Amma. Bilgudo, bilgudo, nyamber Bil gitu Bu. kudu. Ingat nggak Bil Bu, kudu. karet ditarik Bu, karet ditarik nyepret cepret gitu loh Bu. Bilgudo. Bil kudu. Gitu, bilgudo. Kudu. Sebetulnya saya nggak usah ngebentak, nggak usah ini, bilgudo. Tapi nggak ketemu dengan ibu. Saya ngebentak Bil malah ibu kudu. pas gitu ya. Gitu terusin. Am amanas sufaha. Amana sufaha. Juyubihin. Juyubihin. Au ababihin. Ihin, bukan bihin. Kan itu Bihin. hamzah Bu, bukan bukan ba ya. Ihin. Bihin. Iya Bihin. lagi Bu. Au abaihim. Ihin. 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 Ihin Ihin. Bu, bukan ihin ya. Au abaihin. Ihin. Au abaihin. Au Kemudian abaihin. iya, Awit. awit nyamber ya Awit. Bu ya. Nggih. Agak Awit. nyamber ya Bu, awit, awit. Awit tabiin. Awit tabi'in. Lasarki. Lasarkiyah. Bukan. Ya. Lasarkiyah. Gitu boleh ya. La syarqiyah nyamber ya Bu ya. Agak kalau bila perlu Ibu sentak-sentak ya. Nyentaknya Ibu pas malahan ya. Kemudian nih nyentak juga nih Bu, banyak tasnya ini, maaf nih Bu ya. Agak Lil. bentak-bentak nih. Lil. Tidak apa-apa, Pak. Lil. Lil mut. Lil muttaqin. Gitu ya. Lil muttaqin. Lil Ibu pokoknya kayaknya muttaqin. Ibu nih orangnya halus ya, lembut. Centaknya Ibu pas tuh kayak gitu ya. Lil muttaqin Lil gitu. Jadi muttaqin. saya nggak usah ngebentak-bentak, suara saya lagi habis. Kemudian Bu, alladzi Alladinas tarau. tarau, Tarau. tarau, tarau, Tarau. sepak takraw, tarau, Alladinas tarau, alladzina tarau. Alladinas tarau. Iya bagus, tarau. Sum. Kemudian Sumaktu. ada kol-kolahnya cuman Bu. Sumakdu, sumakdu. Sumaktu. Kemudian Sumaktu. Wa mala. Wa malaikati. wa malaikati bagus. Pisaro. Kurang. Pisaro. Kurang yang keduanya. Yang pertamanya bagus. Ini ra-nya, ayo. Pisaro. Nah, begitu ya. Pokoknya ingat-ingat kata Pari disentak. Ternyata disentaknya Ibu malah pas ya. Kalau nyentaknya saya kan nyentak bener. Kalau nyentaknya Ibu malah pas. Karena Ibu orangnya halus ya. Visaro. Ya ini sama juga nih Bu. Wadzorro.
wadh-dharra. Wadh-dharra. Kemudian Auliya'uhun. bukan uhun, uhum, M ujungnya. Ya uhum Pak J. Auliya'uhum. Awliya'uhum. Bagus. Terus Widzulumat. zo-nya agak rapuh dikit. Fizu zo zu fizulumat zu. Widzulumat. Iya, fizulumat. Widzulumat. Ini agak panjang-panjang nih Quran ini mah Bu, Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Man, siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Salatnya pikiran yang gak ingat kemana-mana. Aduh susah juga ya, kadang-kadang hilang kunci ketemunya lagi sholat. Tadi oh iya tadi belanjaan ketinggalan di Mbak itu ya. Ingatnya lagi sholat, gimana tuh khusyuknya. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, dan orang-orang yang meninggalkan obrolan yang tidak berguna, gosip sana sini, ya jangan tuh. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang punya penghasilan dia berzakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dia punya kemaluannya dijaga. Tidak sembarangan siapa yang boleh masuk ke situ. Ya hanya suaminya lah atau kepada istri-istrinya dan kepada budak-budaknya. Tapi dulu budak tuh, sekarang perbudakan sudah nggak ada ya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kita dianggap budak, jangan. Ada yang oknum katanya begitu, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, cuman isu doang. Ada di beberapa negara kita dianggap budak mereka, bukan ya mungkin. Kalaupun ada itu hanya isu ataupun kasus per kasus aja. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Gitu. Kasihan juga kalau diperlakukan nggak bener ya. Itu isunya seperti itu. Yo monggo Ibu dibaca Bu. Oke. Qad aflahal mu'minun. Bagus. Qad aflahal mu'minun. Saya mau ngikutin suara Ibu yang lembut. Yuk terus. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagus tuh Bu ya. Ini lagunya Ibu nih. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagus tuh Bu, udah pintar baca Quran sekarang. Padahal dulu Ibu sekolahnya juga bukan di sekolah Islam ya. Hampir aja terhanyutnya. Alhamdulillah Ibu masih diselamatkan ya. Masya Allah. Ibu boleh, tapi kita bukan mau sombong ya. Ibu boleh keliling tetangga-tetangga sekitar Ibu di situ. Yang Pak Haji, Bu Haja itu kadang-kadang mereka nggak bisa baca Quran loh. Kadang-kadang ya, maaf tapi dari 100 orang yang bisa baca Quran, paling itu ya 70-80 orang lah atau 90 orang gitu ya. Sekian persennya. Kemarin juga ada penelitian di sebuah sekolah dari 40 orang dulu tuh yang bisa ngaji paling beberapa orang saja gitu ya. Menyedihkan, ngakunya Islam. Makanya Ibu bangga ya alhamdulillah ya. Walaupun kata terlambat tapi lebih baik daripada terlambat ya. Lebih baik daripada tidak gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu sudah bisa baca Quran, Ibu tinggal pede. Nanti Ibu bergabung tuh sama Bu Eka ya. Bu Eka, Bu Atin, Bu Yani itu di sana ya. Bergabung. Karena Ibu tinggal sering baca aja ini. Ibu masih mohon maaf ya masih agak keterbata-bata karena ibarat jalan dia sudah lama tidur nggak jalan gitu loh Bu. Jadi Ibu tuh jalan tuh pelan-pelan banget takut jatuh. Tapi Masya Allah Ibu sampai ke tujuannya. Nggak apa-apa kan. Lebih baik pelan daripada lari kencang terus masuk jurang, masuk ke got ya Bu ya. Nggak apa-apa gitu. Karena memang kita dipapah lagi pelan lagi. Ya Bu, yang bawahnya Bu monggo. Walladzina hum anil lagwi mu'ridin. Muridun Bu, muridun. Lagi ayo. Boleh.
Waladina hum anil wimu ridin Muridun. muridun ya Allah. Iya, lagi. Muridun. Wala wala waladina hum anil wimu ridun. Itu si bungsu kalau susah tidur bacain Quran sama ibu langsung tidur ya Bu. Bener Bu. Masya Allah. Si bungsu udah kerja belum? Masih di situ? Ini Pak habis wisuda kemarin hari Rabu. Hari Rabu Alhamdulillah. Iya. Kapan katanya Nanti mau bulan nanti depan? insya Allah bulan depan nanti ke Jakartanya Pak. Iya mudah-mudahan ya. November Ya, hati-hati di Jakarta juga lagi pembatasan ya Mas yang soal. Di mana-mana nih. Aduh benar-benar ngeri ya Bu ya. Ada banyak dokter yang korban juga. Masya Allah. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Kemudian Bu. Waladina hum Lis nyambar. Zaka. zakati fa'ilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum yang parjinya kemaluannya dijaga. Walladzina hum lifurujihim. Parjinya, alat reproduksinya. Walladzina hum lifurujihim hafidun. Walladzina hum lifurujihim hafidun. Kemudian illa ala azwajihim azwa ya. Illa ala azwajihim panjang azwajihim illa ala azwajihim illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Bagus. Au ma malakat au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Ghairu malumin. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى pamanib waro panjang ada alis nih waro ada rone panjang ya pamanib waro adalika faula pendek faula ika faula ika humul hanya panjang iya bagus famani ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم Waladina waladi waladina hum ala solawatihim yuhafidun. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Bagus, ulaika. Au Ula, au ula, ula, eh, ula, ula, ula. iya. Oh, Ulaika humul warisun. warisun. Ulaika humul warisun. Ulang. Ulaika humul warisun. Ulaika humul warisun. Iya, bagus. Alladzina yarisunal firdaus. Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Ini orang-orang yang jaga amanatnya, jaga kemaluannya, jaga parginya, jaga gibah ngomongin orang, jaga ngobrol-ngobrol hal yang tidak berguna, dan segala-segalanya menjaga amanahnya. Itu mereka akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya, di dalam Jannatun Naim, surga kenikmatan. Ibu terima kasih sudah belajar, tolong diulang-ulang ya, Ibu tinggal cepatnya aja. Nggih, Ya tapi buat Pak. apa kalau cepat salah ya, tapi Ibu Iya. pelan dulu enggak apa-apa. Nggih, Nanti kalau sering insya Allah ini cepet ya jalannya, Ibu bisa kenceng lagi. masih ngejah Pak nggih. Tak apa-apa, Pelan-pelan gitu. alhamdulillah. Tapi yang saya bilang itu Ibu boleh, tapi kita nggak boleh sombong. Ibu boleh banding-banding dengan orang. Orang-orang kadang-kadang masih pakai Latin, Bu. Padahal udah haji, udah umroh, Pak Haji, kemana aja Pak Haji? Nggak mau belajar ngaji, nggak takut dibakar api neraka. Pakai Latin pakai Latin pasti salah. Baca Quran pakai Latin pasti salah. Karena banyak roknya jadi ra, panjang pendeknya lain. Hak kecil, hak gedenya banyak yang salah. Kalau mau benar baca Quran pakai tulisan Arab. Kecuali bisa pakai Latin dibarengin dengan gurunya, bunyinya ya. Itu ya berarti yang dihafal hafalannya. Ibu terima kasih sudah mau belajar. Insya Allah pelan-pelan Terima kasih alon-alon Pak kelakon ya. Arif. Sama-sama Ibu, alhamdulillah ya. Terima Pak. kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.